Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Sastanak s Bogom. Poruka ove priče je: subota je dan u koji učim više o Božjoj ljubavi. Zlatni stih nalazimo u Mateju 12:8, a tamo piše: Sin je čovječi uistinu gospodar subote. Lidija se u petak vratila iz škole kući. Opet onaj zamamni mirisi. Mama je pekla kruh za subotu. Lidija oprala ruke i pomogla majci da dovrši subotnji ručak. Voljela je subotu. Ove subote su namjeravali ručati u prirodi pokraj jezerca i zatim prošetati šumom. Lidija je jedva čekala da se to ostvari. Isus je volio subotu. Volio je provoditi vrijeme sa svojim prijateljima i govoriti im o ljubavi svoga Oca, nebeskog Boga. Volio je pomagati bolesnima i tješiti žalosne da se bolje osjećaju. Jedne subote Isus i njegovi učenici vraćali su se iz crkve. Prolazili su kroz usjev pšenice. Klasje se lelujalo na toplom povjetarcu. Miris žita podsjećao ih je na ispečeni kruh. Isus i učenici bili su gladni. U ono vrijeme ljudi su smjeli jesti ono što je raslo na bilo čijoj njivi. Ako su bili gladni, a nisu ponijeli hranu, mogli su uzeti nekoliko grozdova iz vinograda ili su mogli ubrati koji klas i jesti zrnje. Dok su prolazili njivom, Isusovi učenici su kidali klasje, a zatim bi ga protrljali dlanovima. Kada bi ostalo samo zrnje, prinijeli bi ga ustima. Hrskavo zrno bilo je ukusno. Ali farizeji koji su se našli u blizini nisu zbog toga bili sretni. Zaključili su da učenici griješe. Rekli su Isusu: kad su tvoji učenici trgali klasje i trljali ga dlanovima da dođu do zrna, to je rad kao svaki drugi. Dakle, krše zapovjed o suboti. Farizeji su Božju prekrasnu zapovjed o suboti pretvorili u svoju zapovjed. Načinili su niz pravila kojima su subotu pretvorili u teško breme. Bog je želio da subota bude poseban dan na radost ljudima. Želio je da upoznaju njegovu ljubav. Umjesto toga, mnogi se nisu radovali suboti. Isus je volio ove farizeje. Želio je da i oni upoznaju radost subote. Postavio im je neka pitanja koja su ih nagnala na razmišljanje. Sjećate li se Davida? Upitao je. Jednom su on i njegovi ljudi bili jako gladni, pa su jeli hramski kruh koji je bio namijenjen samo svećenicima. To je bilo poznato farizejima. Ako je to bilo u redu, onda je u redu i jedenje žitnog zrna subotom, nastavio je Isus. Ljudi subotom ne trebaju patiti. Subota je predviđena za ljude. Ja to znam, jer ja sam gospodar subote. Jedne druge subote, dok je bio u crkvi, Isus je ugledao čovjeka sa usahlom rukom. Upitao je ljude: pitam vas, što je dopušteno u subotu? Činiti dobro ili činiti zlo? Neki su smatrali da čovjeka ne treba ozdraviti zato što je subota. Onda im je Isus postavio još jedno pitanje. Ako vam ovca upadne u jamu, nećete li je izvući? A koliko je čovjek vrijedniji od životinje? Zato je ispravno činiti dobro subotom. Onda se obratio čovjeku sa usahlom rukom. Ispruži ruku, i čovjekova je ruka potpuno ozdravila. Isus je želio da znamo kako je subota dan za radovanje i liječenje. Kada djeca misle da je subota dan nemoj ovo, nemoj ono. Subota je zapravo dan čini. Subotom imamo više vremena činiti nešto posebno, raditi ono što će nas upoznati sa Božjom ljubavi. Bog je zato stvorio subotu da bismo to vrijeme mogli provesti s njim i sve više i više upoznavati njegovu čudesnu ljubav.